Marie jingle, Marie. Malta's entry. You do you, Malta. Mariana Conte? Imniet il-video mużikali tal-kanzunetta Serving. Id-diska li bija l-kantanta Mariana Conte fi frar rebħet il-Malta Eurovision Song Contest u li permezz tagħha f'Mejju li ġej issa tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision fl-Iżvizzera. Il-kanzunetta waqgħet dik li bija Mariana rebħet il-Malta Eurovision Song Contest. Taħdidiet mill-PBS mal-European Broadcasting Union l-LBU fuq diversi jiem waslu għal-qbil biex isir bistibdil fl-isem u biex il-kelma kant ma tinstemax fil-kanzunetta. Il-video mużikali rifletti kif sa tkun qed tinstema l-kanzunetta fuq il-palk tal-Eurovision Song Contest f'Mejju li ġej. Fil-video mużikali wkoll Mariana tirrakkonta qatt ta' esperjenzi li għaddiet minnhom u tirreferi għal kummenti li rċeviet. Il-video inġibet kollu f'Malta. Mariana Conte sa tirrappreżenta lil Malta bid-diska Serving f'Basel f'Mejju li ġej. Issa tkanta fit-tieni nofs tat-tieni semifinali nhar il-15 ta' Mejju.